birik almasak, ana ballar niye biriksin? Bunların PUBG oynayıp oturur, PUBG oynayıp oturur, kayıktan dersene. Telefon menen oynayıp oturur, Muhammed Ağlı. Keçe gördüm ben Bişkek'ten. Avtomat der men atam dedi, yakın Bişkek oranı. Avto uzakta koysa otur adama жерде, duhum jetpeydi. Urmatlı atalar, abalar. Atalar, soğuştun yüzün körsetmesin Allah Taala. Kızıl kandılıq kaldırmanızlar. Geçe günmen de kara vaktan, maksat ayından gelip atılıp ketken mektepte ıylap çıktım o şöyle. Mektepte muğalimmin. O sontan men çıdagan yoktum atalar. Jaman görsöңүздөр da, kандай olsa da, men жеке өзүмдө ömür boyu jemelip şu жерден кайткым келген жок, şu жерге чыктым. Majburмун айтканга. Atalar, abalar, tuğra çünüңүздөр, келиңиздер, урматтуулуумун. Жаш балдар, мурда атанын алдынан өтө албай, аталарга баса албай, аталарга катуу сүйлөй албаган балдар бүгүн кимсиң сен деп калды балдарыбыз. Балам, кайга барасың? Отурма жака. Аксакалдын алдынан келсе өтө албаган. Жаш балдар, түшүнгүлө. Мага жерде мектеп окуучулары, кыйынсыгандар. Класстан класска айырмаң бар. Пандемиядан бери кыйратып окуган жоксуңар сабакты. Жүрөсүң мага. Көбөйтүүнүн жадвалын толуп бүтпесин керек болсо тургузуп коёмун. Bilim ön dağına. Oşontan geliңiздер, ma baldarız okusun, ilim alsın. Okusun, içinden alımlar çıksın. Profesör, teknolog, kandidat, nauklar çıksın. Adamlar ayga barуу jönündө oylonot. Biz ayından birik almay şu jönündө oylonуп oturabыз. Adamlar ayga çıkıp kelүү jönündө oylonуп oturат. Bizim balдар ana ayında 2 malın bagabay oturат. Oşunda oturabız. Oşontan izlenip zaman aldığa jınışın orduna birbirine birik almay oturabız. Urmatlı bir ayıl turgundara. Biz kaygırıp köngül aytıp kelgen ayıl. Biri-birimiz menen birik almasak, biri-birimizni şermende kılıp şıldıngdap Kırgızstan çünkü turgan kezde başka koşuna kantip seni sıylasın anan keyin. Oşontan geliңiздер. Din büt jerde var. Din bir elime istemez. Din büt jerde var. Törölgönde de din, ölgönde de, yaşaganda da, sayasatta da, madaniyatta da, sayakatta da büt jerde din var. Biz din dese topu menen sakaldı, cay namazdı, joluktu düşünüp aldık atalar. Din büt jerde var. Cuma namazını okuyuz. Cuma namazından amr-ı maruf nahi munkar sabahlarda alıp üyüzge varıp üyübüne müçeleriz, ayalıyız, bana çakalarız. Bugün cuma, bugün bayram bura, atamız hazır meçitten gelet, bizge belek ap gelet de cuma bayramı mayramdık dengelde can dünyasına orunu zelek vararız. Cuma namazından çıkasın, uyuga varıp katınına bakır oturasın. Cuma namazından çıkasın, uyuga varıp bana çakana bakır oturasın. Cuma namazı meyrege geldin, üyünde özü çuğ. Okuvatkan namazız. Siz menen bizi günöden kaytarmasa, okuvatkan namazız, siz menen bizi aram işten kaytarmasa, okuvatkan namazız, biröge ziyan berүүдөн kaytarmasa, anda namaz emes, jön ele jığılıp turup atabız, urmattуулар. Ramazandan çıktık, bir hafta oldu, Ramazandan çıktık, Ramazandan ertesi içip çekkenler jüröt. Ramazandan ertesi mas bolup jürgönler jüröt. 30 gün orozu, 30 günlük orozunun arttan bir aram içip mas bolup jürgönler görüyoruz. Oşontan urmattуу jamaat. Geliңiздер, din dese bir ele cumanı düşünböyle da. Din dese bir ele sakal topunu düşünböyle da. Din dese bir ele joğuluktu düşünböyle. Din dese bir ele umura veren acını düşünböyle. Oşontan geliңiздер, urmattуу jamaat, güýgönmen aytatam. Çıdagan jokmun ana jerde oturup. Çıdagan jokmun. Geliңiздер, akır koңgurabı, balаңыздын akır күнүнө aylanmasın. Senin balаңды kolup üçün kişendep tünü çık degen, çıkpay koy degen jok. Avtomat menen takıp kamen ças koy buyağı. Kamen ças kılelek bizarı verir. Kudayga şükür deňizler. Allah'a şükür zamandasın. Kırgızstan, alam Amerika demokratiyanın oçuğu dötkan Amerika demokratiyanın Kırgızstan'dan yürüyorsun. Bırak tileke karşı biz demokratiya degen dağdırlıktın aslına girip ettiririz. Urmattуу jamaat, tuğra düşünüңүздөр. Oşontan ay, geliңiздер. Tünü balan barbaşkı, apteka var. Anda oynan. Ay balan, darıdan eke muhtaç bolup kalışıyoruz. Mümkün, kündüzü apteka var kelip koyun. Bolsa bulut, kokusundan orup kaldı, banisa, tagide banisaga жалгыз balam jönötpeysin. Oşonda ösürdü, hay çoğu koşunandı çakır, işi kısa, hiç kiminin balanını kamak koygan jok. Bolgon emne, çımından pil dese bayandagandı olur, andagandı. Hiç dese olgan jok. Bolgonu, huligan, esi jok, baldarın içi çekip gel kalaganda jürödü. Oşo balam taň atkısa kitap okubaydı. Oşo balam taň atkısa ilim albaydı. Taň atkısa tentip jürödü. Bolgonu sizdin balаңыздын kelечеги жөнүндө кайгырып жүрүп атабыз. Ошо жерден кайра отурабыз. Каякта калганда демократия. Андай эмес жамаат. Туура түшүнүңүздөр. Келиңиздер, урматтуу жамааттар, мугалимдер, кайталап айтам атаңдар. Балага тарбия бербей, тарбиясы жок балдарды коомго чыгарып, коомду кошо бузуп атабыз. Анан чыгабыз маяка жума келип астагфирулла деп. Намаз окуу менен чегарланбайт биздин вазифа. Мекенге кызмат кылам десек, анда адеп ахлактуу балдар тарбиялап чоңойт алат. Мекенге кызмат кылам десек, баткенimdi, elimdi, jerimdi sakтай турган, моунда бир чыган балдарды тарбиялап өстүрөйүн десек,
Ата мен өзüm bilem dей тұрған балдарды шығармағын өстіріп. Мақұл ата, ұғатам ата. Өз балаңа тілің өте албай тұрған дәрежеде болып қалдық қой. Отыр балам десе. Өз балаңды қолынан телефонын ала албайсың ғой. Ошол дәрежеге келіп қалдық аталар. Ошол дәрежеге келіп қалдық. Ошондықтан келіңіздер аталар. Соңғы сөзім ушул. Урматтуу жама. Баягыда деңизде кайыкта бараткан бир киши кайыгында оодарлып авария болуп кетип, кырсыкка учурат. Кайыктан бир гана киши сүзүп кыйналып отуруп бир аралга жетип барат, аман карап өлбөй калат. Ошондо аралда эптеп бир капа алачык жасап алып ошол жерде жашап, кечке аралдан чөптөн бир нерселерди жеп, ошентип алып келип жашап отуруп, бир күнү келсе, жанагы алачык капасы күйүп кетти. Ошондо жанагы киши жерге жатып алып ыйлайт: "О Кудай, жалгыз алачыгым бар. Ошону да алып койдуңбу менден. Ошону да ара көрбөдүң менден" деп ыйлайт жанагы киши. Ошентип уктап калып, эртең менен турса, кайдан жайдан баягы аралдын жээгине бир кайыкта адамдар келет. Куткарылат, сүйүнөт. Кемеге чыгып туруп, командирине суроо берет: "Урматтуу командир, мени кантип таптыңар? Кантип келдиңер? Канча күн, канча жыл күттүм, кантип келдиңер?" Десе, командир айтат: "Кызык экенсиң, ай. Кече эле сен от жагып бизге алыстан кабар бердиң го. Сен от жаккандан улам келдик биз." Десе, бир четке отурат: "О Кудай, кече алачыгым күйүп кеткенде сага нааразы болдум эле. Жакшы эле күйгүзгөн экенсиң. Рахмат о Кудай" дейт. Ансыңарындай кечеки өрттөлгөн үйлөрдөн кийин, кечеки өлүмдөрдөн кийин Баткенге иншалла болуп көрбөгөндөй береке, болуп көрбөгөндөй бакыт жасын иншалла. Ар бир иштин артында жакшылык бар. Урматтуу жамаат, келиңиздер. Мынабул өлүп кеткен маркумдарды, шейттердин урматына балдарыбыз бириксин. Мынабул шейит айылыбызда өлүм болду, башка жерден болгон жок. Айылыбыздагы шейттердин урматына биз биригели. Айылдагы шейттердин урматына балдарыбыз илим билим алсын. Айылдагы шейттердин урматына биздин балдарыбыз мугалимдерин сыйласын. Биздин балдарыбыз устаздарын урматтасын. Айылда мечит медресе бар болгон айылдын бөлүнүп кетиши мүмкүн эмес бул. Мүмкүн эмес. Көчөнүн ар жагында мечит, бул жагында мечит, ана мечитке барбайм, бу мечитке барбайм. Каякта калды ибадаттын мааниси? Урматтуу жамаат, түшүнүңүздөр. Мүмкүн эмес. Мечити, медресеси, аалымдары, уламалары чыккан айылдын момундай майдаланып кетиши мүмкүн эмес. Туура түшүнүңүздөр, кабыл алыңыздар. Кандай болсо ошондой болоюн да. Мен болгонумду айттым, урматтуу жамаат. Жан дүйнөм тытылып кетти, майдаланып кетти. Кайталап айтам, Баткендин согушу бүтүптүр. Бирок жан дүйнөнүн согушу бүтө эле экен. Урматтуу жамаат, келиңиздер. Mo жан дүйнөнүн дүрбөлөңү бүтө эле экен бизде. Напсинин согушу бүтө эле экен. Могул жакты бүтүргүлө. Проблема Баткенде эмес. Проблема Башкенде эмес, Тажикте эмес. Проблема өзүбүздүн балдарда, өзүбүздө экен. Ошондон келиңиздер. Ошол жекке жеттим ага. Ошол жекке жеттим. Мен душмандыкка үгүттөгөн жокмун. Урматтуу жамаат, билимдикке, ынтымакка үгүттөдүм. Аллах таалам ыраазы болсун. Артыман жаман көрүп, каргап ширесеңиз да мейли. Бирок мен алыстагы элдердин ыйын кошо көтөрүп келдим. Акчасын эмес, ак тилегин, батасын, ыйын, кайгымын, азабын, мекенге болгон сагынычын көтөрүп келдим. Туура түшүнүңүздөр, кабыл алыңыздар. Катуу сүйлөсөм, аркадагы, көчөдөгү балага үнүм жетсин деп катуу сүйлөтөм. Ата, бир өзүңүзгө бакырган жокмун. Туура кабыл алыңыздар. Күндө келип бакырып аткан жокмун мечитиңизге. Моно жердеги шейттерибизге каракем, Кур'ан окусаңыздар, мен ошо алып келген ошо өлүм болгон үй бүлөлөрдүн аманатын ушул жерде имам домнага тапшырайын да, адан ары мен кайра кайтайын. Катуу сүйлөгөн акындын айылынан. Allah razı olsun.